Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtovlar aytalı. Jana şuurçuluk qılalı. Bütkül Allah'ın padişası Allah Allah'ım törelbey ta törelgen de emas. Oxşaş hiçbir nerse yok. Allah hıyık, Allah uluk. Al жалгыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa'ga salam salavatlarda aytalı. Eң birinciden bol alam yaratkan Allah Allah'ım bizi bul dünyaya yarattı. Biz Allah'ın hükmüge başı iyişimiz gerek. Jana Allah kıl degeni kılıp, jana jaman işlerge barбашыбыз gerek. Allah bizi körüp durat, bilip durat, ugup durat. Alaldan jerikpi je aramdan jerikpi. Allah'ım körüp durat. Ahirette Allah'tan aldığa barabız. Surak sal biremiz biz dagı bir gün bolsa bir gün. Şoň üçin oňoýly. Allah subhanahu wa taala bul dünýäni jarattı. Jan-janybarlar kurtulmuşgalardy. Közge körmegender jarattı. Hükümlerine başı iyişimiz gerek. Asmandan namazdı hüküm kılıp düşürdü. Namaz okupasak keyin biz keç bolup kalat. Azır başlabasak. Allah keyin ahirette bizi azaptaydı. Allah Allah'ın ıyık, uluk, kudretli, merimli, borker. Allah'ın kudreti menen taң atat. Allah'ın kudreti menen gün batat. Allah'ın kudreti menen var yok nerse bolut. Jana bul dünýä Allah'ты bar ekenini bilip yaşaşybız gerek. Bul alam yaratman Allah Allah'ım. Bul alam padişası Allah subhanahu wa ta'ala. Yaşawanı bergen Allah Allah'ım. Ateneni bergen Allah Allah'ım. Rızkı berýüçi Allah Allah'ım. Bul ömür kıska. Bul ömürde namaz okup kalalı. Keyin keç bolup kalat. Ahirette namaz okup dinsiz, bul dünýäden dinsiz geçsek, ahirette Allah Allah'ım bizi azaptaydı. Jana jeti kapap sadaqatına taştaydı. Din menen bul dünýäde din menen yaşap ötsök, Allah Allah'ım beýişke girizet bizle jana beýişke girýän nasip kılsın bizi dagı. Allah Allah'ım asman menen yer jaratkan Allah Allah'ım. Günüm batışı Allah'tan kudreti menen. Günün joguşu Allah'tan kudreti menen. Günü jaratkan Allah Allah'ım. Aydy jaratkan Allah Allah'ım. Bul dünýä jalgan dünýä, çyn dünýä ahiret. Biz kendi günü görübüz. Jana köp amaldardy kılışybız gerek. İbadatlardy kılışybız gerek. Allah'ın aldığa barganda surak sağlığыбызды жеңил болушун кааласак, köp zekat beriş gerek, köp istigfar kılışыбыз gerek. Allah'ты köp esleşibиz gerek. Allah bilүүчү, körүүчү, Allah Allah'ım har bir көргөн нерсебизди көрүп турат. Сүйлөгөн сөзүбүздү угуп турат. Жана дагы бул дүйнөдөн бир келет. Бүт баары байлык, үй, баары бул дүйнөдө калат. Бир гана биз менен намаз кабырда бирге болот. Бул дүйнөдө намаз деп баштабасак кеч болуп калат. Бул дүйнөдө дин менен жашайлы. Müslüman bir tuğanlarım, Allah'ı tanıyla, bul dünyadan din minem ötöylü, bizin akırgı barar, yeri biz 2 metre yer, jana bizin akırgı barar 100 kabır, tutumun solarını üye. O Müslüman bir tuğanlarım, ahirette munkar jana nakir, perşilen surosuna, değerden alı. Jana dagı biz törellekten atenebizin içibizde bolanızda Huday Taalam bizdi atenenin kursağızda kaçan ölüşübüzdü ömürüz kayır geçen var ömürüz kança yıl yaşaşыбызды Huday Taalam жазып коёт. Allah Allah'ım bul dünýä jarattı bizdi. Periştelerdi jarattı, koşa jarattı. Bul iki perişte, oň jaktagı perişte soğuk işleri жазып turat. Sol jaktagı perişte jaman işlerimizi жазып turat. Nefsimiz menen küreşeýli. Nefsimizi tıyaýly. Dinde turguzuşubuz gerek. Müslüman bir tuğanlarım. Allah'tan bul dünýäde korkup yaşaşybız gerek. Allah bul dünýäde bar de bilişibиz gerek.
Ар бир кылган ишибизди Аллах аты менен башташыбыз керек. Аллахтан сурайлы. Аллахтан сурашыбыз керек. Аллах берет. Түнкү ибадаттарды кылайлы. Тахаджуд намазын окуйлы. Тахаджуд намазын окуганда Кудайдан суранайлы, жалбарайлы. Кудай Таалам мага ушул мүчөлөрдү бердиң. Жана бул мүчөлөр жок болсо эмне кылат элекпиз? Бул дүйнөгө бизди эмне үчүн жараттың деп сурайлы, суранайлы Аллах Таалахтан. Сен айткандарыңа баш ийбедим. Жана Аллах Таалахым бизди бул дүйнөгө мусулман кылып жаратты. Капыр эмес, мусулман кылып жаратты. Бул дүйнөгө ата-эне бир келет. Бул дүйнөдө ата-энени сыйлап, урматтап өтүшүбүз керек. Бул дүйнөдө эч бир пенде түбөлүктүү калбайт. Бардык адамдар бул дүйнөдөн өтөт. Чын дүйнөгө сапар тартат. Бул дүйнө жалган дүйнө. Бул дүйнөдө күнөө иштерди кылбай, сооп иштерди кылып калайлы. Тирүү маалыбызда жана дагы шайтанга азгырылбайлы. Намазды калтырбайлы окуйлу мусулман туугандарым. Бул дүйнөдө бири-бирибиз менен сыйлашып өтөйлү. Бул дүйнө сыноо дүйнө экен. Биз бул дүйнөдө конокпуз. Аллах Субхану ва Таала колду берди. Кол менен тамактанабыз. Бутту берди. Басканы, оз берди сүйлөгөнү. Аллахка жакын, Аллахтын ырайымына. Аллах Таалам биздин ыйманыбызды бекем кылсын. Бизди алсыз кылбасын.